Dobar dan, evo nas u 4. epizodi Skyboka. Evo, preživljavanje je vrlo teško. Ako se sjećate, ovdje nam zombiji. Kalimak je tu. Nećemo da kopamo kamena i da napravimo izvor beskonačni vode. Kamping pri kraju, no mi imamo teko. Nadam se da bi nam zombi mogli ostaviti neke. Kako nas brzo ocigiraju. A da vidimo. Konta. Ne, nemamo led. Ne znam kako ćemo to izvesti. No, vidjet ćemo. To će biti vrlo teško. No da, idemo mi dalje. Idemo se pozabaviti s ovom farmom drveta, zatim je s farmom drveta, tako inkorporita. Nas ovo baš ugodni zvuk. No, vidjet ćemo. Ne treba, kanta ne treba. Ovo je dosta, no farmu nećemo moći baš napraviti, ipak ne. Napraviti beskonačni izvor. To ćemo vidjeti. Kroz lista. Nastava se. Ne dolazi drugi. Šta ima ovdje prijemnih stvari kada umru da nam ostave u oporuci. Nisam ni htio riskirati. Neće ovo biti. Ne, kiša. A što mogu napraviti kuću? Zato da
Znači uvijek sakupio godine. Sve sam digla. Nisu ni pauci, bit će sve na prvačka. Ovdje sam neću. Nadam se da će Creeper nestati. Ovdje ostane Creeper. Onda ću dole sam prošla. Počela na 4. I ovdje isto. Ćemo iskoristiti to zadnje drvno, pa smo dosta dali formu drveta. Opet drvniča. Svog mjesta. Tamo ćemo uzeti. Inače moći prošlo napraviti. Sunca nema. Zombije. Šta je ovo čovječe? Pa evo mi je ova odgledna poslije. 11. Imamo dva. Znači prošli tako i možeš kupiti kamere. Već ovaj 15, pa će biti 30. Tako. Tako, brzo ćemo i završiti našu epizodu. Ova ćemo proširivati drvo. Vidite vi već koliko smo mi ovaj točić proširili. To je jako puno. Evo i još jedno. No, prvo ćemo malo
da imamo puno. Gledam kući. Tako je ti to, svima se znamo da lajkajte nas i subscribe-ajte. Doviđenja.